n'Uwimana Sifa batambuke, Kimazija na Kwizera Ange batambuke, Mujyambere Zakari na Mukakimazi Gentille batambuke, Gatete Charles n'Iradukunda Diane batambuke, Muhirwa Justin na Solange Nyirantore batambuke, Gashumba Jonathan na Munezero Prince batambuke. Abo bantu bose n'abantu bafite ubukwe mu byumweru bibiri bitatu. All the couples have read, they have their weddings in 2 and 3 weeks to come. Twakomera Imana amashi barimo batambuka. Let's give a round of applause to God as they're coming forward. Aha. Amashi menshi. Let's give a round of applause to God as they're coming Twongere forward. dukomera Imana amashi. Let's give a round of applause to God. Ejo twari dufite couple ebyiri. Yesterday we had 2 couples. Kuwa gatanu twari dufite couple ebyiri. On Friday we were the 2 couples. Mbese uku kwezi kumeze nabi. We really have a packed month. Reka twumve Gatete Let's hear from Gatete kugeza tugeze hirya. up to the last couple. Icyamake uwo muri kumwe ninde gahunda imeze gute? Only briefly, the fiancé and the program of your wedding. Uwo turi kumwe Iradukunda Diane. Dufite ubukwe kwa gatandatu uyu nguyu uza tariki 27 z'ukwa karindwi. Byose bizabera kuri Golden Garden. Hanyuma church ni hano dusubire kuri Golden Garden turabatumiye. Gatete no worship leader kabisa. Gatete is one of the worship leaders in Joyous Melody. Hallelujah. Nitwa Kwizera David, fiancé wanjye yitwa Imana Sifa. Doti zabera Excella. Reception tuzasubira Excella. Urusengero ni hano saa 9. Murakoze. Dufite ubukwe kuwa gatandatu. Amashi menshi abo nabo kuwa gatandatu nabo. Both couples are going to be wedded on 27th next Saturday. Esashimwe nitwa Kimazija, fiancé wanjye yitwa Ange Kwizera. Dufite ubukwe kuwa gatanu no kuwa gatandatu. Kuwa gatanu ni dote izabera Golden Garden hano Rebero. Hanyuma kuwa gatandatu gusezerana n'ahangaha muri Foursquare saa 8. Hanyuma kwiyakira reception saa 11 ni Romantic Garden ku Gisozi. Kubana namwe no mugisha. Turabatumiye itorero. Amashi menshi kubwabo. Aha. Yes, ashimwe. Amen. Nitwa Mujyambere Zakari, fiancé wanjye yitwa Mukamanzi Gentille. Dufite ubukwe ku itariki 28 ni cyumweru gitaha. Gusaba no gukwa ni ku Ntare Arena ku Gisozi. Urusengero ni hano saa 8. Nyuma yaho tuzongera kubakira hariya ku Ntare Arena saa 10. Murakoze. Aha. Amazina yanjye nitwa Mwirwa Justin. Umukozi wanjye yitwa Nyantore Solange. Dufite ubukwe ku itariki 3 z'ukwa 8. Abuzabera kuri Excella gusaba no gukwa. Hanyuma gushingirwa ni hano ku rusengero. Hanyuma kwiyakira tuzazana ku rusengero saa 8. Hanyuma tujye kwiyakira kuri Excella. Murakoze muzaze mudushigikire. Aha. Mazina yanjye nitwa Gashumba Jonathan. Fiancé wanjye yitwa Munezero Princess. Dufite ubukwe ku itariki 10 z'ukwa 8. Gusaba no gukwa ni Canaan Garden. Iri i Kanombe. Urusengero ni hano Foursquare saa 9 z'umugoroba. Kubana namwe ni inkunga ikomeye murakoze. Amashi menshi dukomera Imana amashi. Let's celebrate the Lord. Tubashigikire. Let's support them. Dufite impamvu ituma badasezerana mu yitubwire. Whoever who has a reason that we should not marry Hanyuma them. ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe. May the good hand of the Lord be upon you. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe. May the good hand of the Lord be upon Ukora ibyo you. abantu batabakorera. And do what people cannot do. Umugisha wa Abrahamu, The blessing of umugisha wa Abraham, Isaka, the blessing of umugisha Isaac, wa Yakobo bane and the namwe. blessing of Jacob follow you. Ushobora gusubira mu myanya You may yawe. go back to your seats. Dukomere Imana yacu amashi. Let's give a round of applause to God again. Amatangazo nk'abiri.
2 and turirimbane yanyomoshe iyo amavuta igishiro yapfuse inguma we tuzamura ibiganza n'ukuri haleluya yanyomoshe amavuta we igishiro yapfuse inguma we haleluya haleluya yanyomoshe haleluya amavuta we igishiro yapfuse inguma we haleluya haleluya twese yanyomoshe yanyomoshe amavuta igishiro yapfuse inguma we haleluya haleluya yanyomoshe yanyomoshe amavuta igishiro yapfuse inguma we tuzamura ibiganza n'ukuri yanyomoshe yanyomoshe amavuta